la yajidu ladzatar roha illa inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Saya saos tak kira oning nyep cepen nyaman na odik sepah terus nyaman istirahat. Ada tak nyaman sekali? Kecuali bila la sokona lanet nyeting ke swarga. Mon buru dapat ke swarga nyaman. Mon ki bede ening pamaroh tak bisa. Tak bisa. Jak tengok ki. Tore la pele saya rasa ngujak nyaman, bah tanya aki saya ngujak nyaman gini enggak. Pakun tak kira ngujak nyaman. Tak nyaman. King orang bah ngocak, melang dia takok yo tangi. Benih king takok yo tangi pancen la odi risiko neraja. Jon teki pangkat dah, jon raja angin nah. Mon tak tero tambua angin, saya teti reba. King ya rebi orang pakan sampai. Pada tak nyaman dia. Pada orang belumbungan sekitar gak ditok. Karena itu sekitar belumbungan ben pamaroh perbatasan ini. Pada sekitar belumbungan ben pamaroh. Alako kasaba. Laki bini cenocen terus karena takok tapal kot sokona, takok lecen sokona pas tonton. Aban gak dinto tak nyambi pajung. Kau jenan terus. Pasalepan ben beda orang numpak Avanza, selake nyetir sepengkir beda bini. Kak dito ternyata para Rabu pasalepan. Enjaan si adhere pah ngocak nyaman menumpak motor tak kau jenan. Dan si numpak motor pah ngocak wa abas make tak numpak motor ton. Engkok ben-ben mulai bilan andik laki andik bini pada ben-ben ria numpak Avanza atau Carmelolo. Pas apa saya nyaman? Ada. Saya dak remah. Syokore saya bedah, cekir pikir saya tada. Leres. Pada saya ngocak, tadi penceramah nyaman. Mandak man konjongan, gojok jabisan, gojok berkat. Engki penceramah ni keseiar kaya orang, mon kita dateng etelpon meloloh. San la mole mare na ada ring pun teleponan. Dulu api tak kering ojak sa kalangkong. Sebenting la mare parlona. Kok laku bila parlo boleh jak nyon natah la tamo ko nyoloko boleh entar ke Roma. Ngonjeng enggak boleh. Penuh risiko. Jadi kelebun nyaman, tak nyaman. Jadi bupati tak nyaman, BLT tak dapat kiri orang. Saya rasa nyaman. Kita nyaman kok. Pokoknya tak nyaman. Lamun terus nyaman dari mana? Soko bila nyeting ke swarga. Mon kita pakai kuburan. Bila nyeting ke swarga, ni kapah nyaman. Ridwan Allah ika piyaki iparingaki dek ka manusia. Abak nak dito bakal ngaulia. Setong nikmat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat saya tak pernah padeng ke mata. Nikmat saya tak pernah ekeding ben kopeng. Nikmat saya tak pernah terlintas dalam hati. Termasuk surga.